Alright, abakunzi bacu reka twanye tubaha ikaze cyane mu karere ka Rubavu tuhasanze abajene kandi benshi batandukanye twajya tuganira mu bihe bitandukanye. Ni nyuma y'umukino w'ikipe ya PRFC maze kwandagaza mu kipe ya Etincelle ibitego bitatu byose kuri kimwe. Uyu mwari utamwaye uzimwaga n'umwanda arareba ntagira igicumuro kindi ntareba imirari ntavuga imirarwe n'impinga idatembe zitengurwa n'imivu. Ni umwari ukunda kandi agashyigikira ikipe ya PRFC. Umeze neza? Yego meze neza. Witwa nde? Gusanase. Gusanase. Izina ry'abayisilamu ni irihe? Yitwa Madina. Madina? Yego. Oh, Madine, ukunda iye kipe? Ndi gusaba Imana nukuri kw'Imana bazatidegorira. Wewe tusaba. Ariko Rayon Sport mwayibone yababone hakaga muri iyi minsi. Twagagize akagore kacu. Kubita umusayi buryo mugashyira mu mugore wacu umunyamakuru twabugize umugore. Ukuntu bayizamura mu kirere sha. Nitahire rata basaza turagendere. Dole wayibonye. Bayifotore. Alright, abakunzi bacu reka twanye tubaha ikaze cyane mu karere ka Rubavu tuhasanze abajene kandi benshi batandukanye twajya tuganira mu bihe bitandukanye. Ni nyuma y'umukino w'ikipe ya PRFC maze kwandagaza mu kipe ya Etincelle ibitego bitatu byose kuri kimwe. Uyu mwari utamwaye uzimwaga n'umwanda arareba ntagira igicumuro kindi ntareba imirari ntavuga imirarwe n'impinga idatembe zitengurwa n'imivu. Ni umwari ukunda kandi agashyigikira ikipe ya PRFC. Umeze neza? Yego meze neza. Witwa nde? Gusanase. Gusanase. Izina ry'abayisilamu ni irihe? Yitwa Madina. Madina? Yego. Oh, Madine, ukunda iye kipe? Aperi. Ongera ijwi ariko urumva ko turi kuvuga cyane? Yego. Hanyuma n'ikipe ya PRFC nubwo akanga uje kuyireba mu mateka y'ubuzima bwawe Madine. Ni inshuro ya kane. Inshuro ya kane? Ye waragerageje wa. Kane rwose karabaye. Hanyuma rero Aperi maze gutsinda ikipe ya Etincelle ya hano mu rugo. Mbere ya byose kuki wese mu gufana Aperi kandi ikipe yo mu rugo yakinye Etincelle? Wumvise byizanye. Okay, hanyuma rero ikipe ya APR iratsinze ibitego bitatu byose kuri kimwe. Wabyakiriye gute dore ko yabitsindaga byose ubireba? Waserebuye muri make. Gutsinda kwa APR byatumye userebuye. Waba wibuka umukino watsinze igitego muri APR nibura umwe muri babiri. Oya turi kuganira nta kibazo. Jibril Watara. Uwa mbere ni Watara. Wese umwibuka? Hanyuma rero Madine, ikipe yawe ya PRFC irimo irakina igikombe cy'amahoro ndetse kandi maze gutwara ibikombe bitandatu bya shampiyona bikurikiranye. N'uyu munsi muze mu Rwanda iri ku mwanya wa mbere. Urumva wewe umukunzi wa PRFC cyizere cyo kuzatwara shampiyona ya karindwi yikurikiranye? Muzayitwara. Ikipe yawe ya PRFC rero irakomeje no kurwanira igikombe cy'amahoro nacyo birashoboka. Dore ko maze gutsinda Etincelle nyine bitatu kuri kimwe. Ubu se uzashobora kuza kureba Kigali? Uzabishobora. Uzava hano uze kureba PRFC mu mujyi wa Kigali kina n'ikipe ya Etincelle. Okay, ubwo nitwongera guhura tuzakubazaho ko nimba bya bintu wavuze uzasubira kubisubiramo. Hanyuma intsinzi ya PRFC agira abantu yitura uzi bafana APR. Yinture. Abantu abafana bose bafana APR. Ababa hari abo barebeyeho cyangwa ari ibintu byiza nyine bakayisifana. Bose nyine intsinzi ya APR. Watu intsinzi ya PRFC. Tugushime cyane mushiki wacu Imana igumugisha. Urakoze cyane turamushime cyane umwari utamwaye. Papa umeze neza? Ni amahoro? Ejo bundi twari kumwe wenda kwibuka neza uvuga uti APR yatsinzwe ariko ni ikipe yanjye kandi sinayiva inyuma. Uri umwe mu bantu bakunda APR kandi cyane. Yitwa Tuza TV. Hanyuma rero match uyu munsi wayikurikiye yose? PRFC yawe ikubise Etincelle bitatu kuri kimwe. Mbere na mbere n'umukino wakiriye gute waje kuyireba wizeye iki dore ko umukino ubanza mwari mwawutakaje? Ubundi ngiye banyita Uwimana Songa Jean Claude nkabandi muri fan club ya APR yare kuri Pisco na Paviane turabahuriga bisiga amarangi muri fan club ya Rubavu. Ngiye nataje gufana ikipe ya APR 96 kirimo bandindiri bugaruka. Ndindiri mugaruka aramuronye nyina amaso yawe. Ndamuzi naba Zigabe Desa yura mu Burundi ari mu defense ikipe y'igihugu cy'u Burundi bafite imisatsi ndamubona cyane Desa. Wakinaga mu kipe y'intamba ku rugamba y'ikipe y'igihugu cy'u Burundi. Amateka nyitugara umunyamakuru n'amateka maremare kubona ataje fana APR 96.
nakiri itsinzi neza n'ikipe fana ikipe fana indi mu maraso yanjye pe n'abashiki banjye bose nabagura udukomo tw'umukara n'umweru cyane twa APR urumva bo biriya bintu barafinde yankore ndishimye bo ikibazo ikora defense imwe Mediane turakora pe nta kibazo ifite n'ubusatirizi dufite umwataka umwe umunyamahanga uryana ufite izina muri East Africa yaba ari kipe ishushanya ikagira n'umunyezamu ukomeye APR ndahamya neza igikombe cya Sekafa bagiye gutangira mu Rwanda izaba ari kipe ikomeye cyane kandi ndahamya Sekafa izabera mu gihugu izagitwara kuko izabiri wayo mwatanye gutekereza mwe ku mikino mpuzamahanga na Sekafa Sekafa y'ama club yo muri East Africa hanyuma tugikomeje muri championnat mukomeje kuba ku isonga n'ubundi muza mu Rwanda dore ko mukurikira ikipe yitwa Al Hilal mukaba ba kabiri hanyuma ariko ikipe ya Sport bari inyuma niyo ya kabiri mu Rwanda muzibakurikira murayisha amanota 8 bakunze ba PFC niki ko umuntu ashaka kugikiraho ibindi biri ngo mu gihe cya karindwi gikurikiranye bwana journaliste nubwo nzi Kinyarwanda nkeya kuko nzirigana n'igiswahili gusa ariko Kinyarwanda ndagerageza kugerageza ariko ndahamya neza iki gikombe cya shampiyona turi hano n'igikombe cy'amahoro ndakubwiza ukuri ndabona nimero zanjye za telefone uzime kabisa nje ndahamya neza ibikombe bibiri ndakuraye nk'umukatolika usenga urimba muri chorale du charismatique mu Bugangari ndahamya neza ikipe mbona nyisengera buri gihe igikombe izagitwara none ibikombe birindwi izajya mu bubiko byayo ndabwira abafana ba Rayon Sport bihangane bitegura umwaka utaha ariko APR y'uyu mwaka ikipe izatwara ibikombe byose bizina ryayo nyine muri Afrika barayisi hanyuma rero muvandimwe kandi mufana w'ikipe ya PFC birumvikana hari umukino wa derby nyuma y'iyi mikino ya championnat nyuma y'ijuru nimwe muhita mujya ku mukino muzakira mu kipe ya Rayon Sport izabakira muri Stade Amahoro tariki 2 z'ukwa gatanu mumaze iminsi mubuza Rayon Sport amahoro mu mahoro ariko n'umuzongera mujye gukina nayo mwiteguye gute kuri tariki 2 z'ukwa gatanu muri derby ya Rayon Sport buriya Rayon Sport irizwa nuko twakina na ETC buriya ETC ni ikipe ikomeye buriya ETC ikomeye kurusha Rayon Sport genda kubwiza ukuri mwanya umufana wa Perinzi ibitego bine twakubise kuri Super Coupe bitego bine kimwe tuzanayisubira muri shampiyona urumva hari abakiri twabitse tubazigamye kuri ebyiri z'ukwa gatanu murashaka kongera kwambura ubusa Rayon Sport mu mahoro twakagize akagore kacu Rayon Sport n'umugore wacu buri gihe cyose nagira dutsinda ibyo bintu wabivuga umuntu Rayon Sport kazakugarika wazasubiza je nukuri ko ndagwa nimero zanje za telefone mfite WhatsApp ndagwa nimero zanje uza bati Claude ibyo wambwiye nk'umufana ugira fair play mu mupira w'amaguru nibyukuri Rayon Sport natsinda zakora fair play nk'umufana zabasuhuza ariko nanjye nimba atsinda bazagusuhuza ariko icyo nzi cyo genda kubwiza ukuri uzabikoze kenshi uzabutsinda Rayon Sport inshuro nyinshi zikurikiranye hanyuma ubwo ku rundi ruhande rero ubwo n'igikombe cy'amahoro rero muritegura iki mukanya wambwiye uti murashaka kubitwara byose ariko se murabona mwatsinda Rayon Sport kuri ebyiri mukazanitsina no ku cy'amahoro n'ubundi dore ko n'ubundi bigaragara ko we nizahangana na Gorira ntawe uzi bizavamo ariko nk'abafana ba PL muhora muryamiye amajanja mwiteguye mute mu gihe mwazagera kuri finale y'igikombe cy'amahoro ariko umunyamakuru urasekeje kabisa ubazi ibikombe APR ifite mu Rwanda urabiyobewe none zizahora bitwara nk'abagira ngo ntikina n'abandi nakubwiza ukuri nyandi umuhuriga wawe mbarizwa kwa President Vianney kuri Peace Corner bano bari kirose barabumbuga gari tujya tujya Kigali twisiza amarangi genda kubwiza ukuri n'abasesire batora mu gacucu n'abafana b'amama tujya tujya Kigali n'abakobwa nk'uyu nguyu mumaze kuvugana nani umufana wacu nabazaza muri Fari Club yacu naho tuzamujyanamo azaza muri Fari Club yacu umukobwa n'ukuri kw'Imana turabahuriga bigise dukunda ikipe mu maraso cyane ibikuvuze ibikombe tuzabitwara ndahamya neza mu by'ukuri Rayon Sport turayikubita kuri ebyiri muri shampiyona ndi gusaba Imana n'ukuri kw'Imana bazatide Gorira tuzabona ariko Rayon Sport yaboneye akaga muri iyi minsi twagagize akagore kacu kubita umusayi buryo mugashyira umugore wacu umunyamakuru twabugize umugore ubwo rero birumvikana abakunzi ba APR bafite noneho baha ubutumwa mu yindi mikino isigaye dusoza icyo nabwira abakunzi ba APR abakunzi ba Armée Patriotique Rwandaise kuko n'igifaransa ndakizi cyane ndababwiza ukuri bihangane bakomeze bagume inyuma y'ikipe yabo bagume bayijye inyuma bayifane urabona nk'uyu umwari mutegarugori umukobwa nk'uyu nguyu aritanze n'umufana wacu ndamagarira n'abandi bafana bacu bani Rubavu bajya inyuma y'ikipe yabo cyane kuri ebyiri icyo basaba tuzakodesha Pasteur ara kwa Vianney tuzatwisiza amarangi bazaza muri Fan Club yacu
Perezida Vianney nyiri Peace Corner ari tayari tuzazamukana icyarimwe. Yego turagushimiye cyane umuvandimwe abakunzi ba APR FC n'abandi batwaganiriye Imana ibamugisha kandi intsinzi mukoze mu iryoherwe. Congratulations kuri mwebwe mukomeze mu ryoherwe i Rubavu ndabona mukuru umupira kandi cyane. Iyi Tuzo TV ndetse na zindi channel zose turi kumwe mugira amahoro n'amahirwe turabakunda cyane. Merci sana.